Lenwo Kosrae. Inisod update na siyong ke novel coronavirus ko COVID-19. Ke Lenmisengya, July 21, 2022. Situation report mata-release sin Kosrae Department of Health Services ke novel coronavirus ko COVID-19. In Oana ke Makalim ke Masimle Seinge, siya General Acting Director of Health Services Ken K. Mongoye. Kalim mo arsh med siyok tolu pa confirmed cases ma arfinan Kosrae nege Seinge. Arsh pe ke med it kyosh ma recovered ko wayak nativil kaile ke masi bang COVID-19. Holakan la na ke July lensing alalkosh ke yepenainge, med mataga tested large ke med luo results ko wana positive. Ke July lensing elia ke ausing luo na ke ausian arpisi met longol on course tested met longol tolu positive met tolu negative. Ke len longolan ausing luo pena na ke ausian arpisi met angaul wa tested singel luo selos positive longol algos negative. Ke len misengyan July len longol luo 2022 ke ausing luo na ke ausi arpisi met singel ya tested on ko positive, on tolu negative. Rala pisin na lalapsi finan ko siya misenge, ke pisin mo tiyok tolu, on agos negative. King kanigin ko siya la fashli klan masenge, ilya ma on urine government large finan ko siya, to arpo siya directive si ma kavana Carson Sikra ilda signie, ke len ikaya July len longol. Tugun osin yoklal na sin ko siya state COVID task force. Infa arsh test and treat center stolu ma inikekla finan ko siya, pakalam ke hutwa community health center, Tewanta Community Health Center, wayabe siya intafa ikekla ke Kosrae chim nasin finan to vote. Ke level of threshold ko condition alert ma arsh finan Kosrae nege belsinge iltret na arsh ke COVCON3 siya pakalim tari ke positive cases ma arsh in community lan en Kosrae. Ke koto oye in Kosrae la masinge inwana ke mataka in World Health Organization shatnal ye ma inena in arsh opo social distancing tiyak flodo ye gom na yun might ma arsh masinge se na symptoms ke fever, fall, cough, kaya na matingen, komin sen kingom, komin dia fototo na yun met in long siman in matie, ketelit fashlik lan masingen. Su komin akfal dila kaya wa fucking kosh maslom na ke COVID-19 in ma akusasyon na sum ke pensima komin marswok ye virus singen. Ito fa paingin makat kanusot na sum, ka-share na yung ke masik, ke masibang COVID-19 finances ko siya. Kula malap na sinmoit Kosrae, kula malap na sinmoit Kosrae, mamata finansaye, masuk inito ke ma sik finan Kosrae.